Pozdrav svima, moje ime je Hatidža i pozdravljam vas ispred kompanije Capital Estate. Capital Estate je firma koja vam pomaže da kupite i iznajmite vašu nekretninu u Turskoj. Danas za vas imam jednu odličnu ponudu koja se nalazi u naselju Mahmutlar i koja ima prelijepi pogled. A naravno moram vas podsjetiti da ne zaboravite da lajkate ovaj video, da se pretplatite na naš YouTube kanal i da komentarišete ukoliko budete imali nekih pitanja. Također tu je moj e-mail i broj telefona ukoliko želite da me kontaktirate. A hajde da vidimo sada koja je to ponuda za vas. Mahmutlar je popularno naselje koje se nalazi 17 km od centra Alanije. Ima fantastičan položaj. Nalazi se u istočnom dijelu Alanije s veličanstvenim planinama Taurus i prekrasnim pogledom na Mediteran ispred. Mahmutlar se proteže oko 5 km od Kestala na zapadu do Kargidžaka na istoku i jedno je od najvećih naselja u Alanji. Međunarodna zračna luka Alanja Gazi Paša udaljena je 30 km od Mahmutlara. Međunarodna zračna luka Antalija udaljena je samo 150 km. Kako bi došli do centra Alanije, javni autobusi voze redovno od Alanije do Mahmutlara i natrag, a putovanje traje oko 20 minuta. Mnogi turisti i kupci nekretnina odabrali su Mahmutlar upravo zbog njegove lijepe atmosfere i opuštenog načina života. Mahmutlar se stalno razvija, u velikoj ekspanziji i možete pronaći sve što vam je potrebno za ugodan život, tako da uopšte nemate potrebu da odete do Alanije. Tu možete naći apsolutno sve. Postoji veliki izbor restorana, kafića, barova, trgovina, banaka, ljekarnih, frizerskih salona i mnogo toga. Također u Mahmutu se održava 2 puta sedmično lokalni bazar, na kojem možete pronaći svježe voće, povrće, začine, odjeću i mnoge druge stvari. I evo, upravo smo došli na lokaciju gdje se nalazi naša ponuda za danas. Ja se nalazim na ulici Barbaros. Oni koji su gledali naše prethodne videe sigurno znaju o kojoj ulici pričam. To je glavna ulica u Mahmutlaru. Znači u Mahmutlaru imamo 2 ulice, Ataturk i ulicu Barbaros. Naša nova ponuda koju sam pripremila samo za vas za danas nalazi se u centru svih zbivanja, upravo ovdje na ulici Barbaros. Tu imamo kafiće, zatim tu je i Migros supermarket, poznati lanac supermarketa, zatim tu je i frizer, a plaža se nalazi samo 300 metara od naše nove ponude. Nakon što izađete iz zgrade ne trebate puno da hodate jer je tu odmah autobuska stanica i autobusi koji vode direktno do centra Alanje ili do Alanjum shopping centra. Također iza mene ovdje je i A101, to je isto lanac supermarketa, turski supermarketi u kojem možete pronaći apsolutno sve. Tako da ono što sam rekla da ste u centru zbivanja, to tako zaista mislim jer su svi sadržaji nekako oko ove zgrade locirani. Evo ovako, ovdje odmah na ulazu imamo jedan šadrvan. I također tu je mjesto gdje možete da roštiljate. Ukoliko ponesete ćevape iz Bosne, pozovite me da zajedno roštiljamo onda. Znači tu je šadrvan, roštilj, zatim mali vrt sa zelenilom. A onda nastavljamo tu gdje se nalazi i bazen vanjski, zatim tu je i generator. Ukoliko vam nestane struje, on se odmah automatski pokreće. Mjesto gdje možete da odložite vaša bicikla. Pošto je zimski period, bazeni nisu u funkciji preko zime, ali preko ljeta tu zasigurno ćete moći uživati sa vašom porodicom. Također ovdje dobivate i ležaljke na koje možete da se sunčate i dobijete malo boje. A mi idemo da vidimo kakav je to stan. I evo, došli smo u stan koja je današnja ponuda za vas. Meni se u ovom stanu najviše svidio pogled, a nadam se da će i vama. Što se tiče stana, stan ima 2 spavaće sobe, 2 kupatla. Njegova površina je 110 metara kvadratnih. Stan ima 3 balkona i nalazi se na 7. spratu. Sama zgrada ima 9 spratova, a stan se nalazi na 7. spratu, pa samo zamislite kakav je to pogled sa 7. sprata direktno na more. A što se tiče stana, idemo vam sad da objasnimo. Znači, prilikom ulaska ovdje imamo jedan veliki hodnik. Sa lijeve strane se nalazi interfon, a sa desne strane se nalazi master spavaća soba, znači velika spavaća soba.
Svaka soba ima klima uređaj. Tu se nalazi Siemens klima uređaj, zatim jedan sto za šminkanje. Ovdje je kupatilo jedno. Tu je malo kupatilo gdje se nalazi tuš kabina, zatim WC šolja i umivaonik sa ogledalom. Zatim tu se nalazi ormar za vašu garderobu, zatim krevet i dva noćna stolčića. Iz spavaće sobe direktno izlazimo na balkon koji je solidne veličine. Možete da popijete jutarnju kafu i na ovom balkonu, eventualno da nešto prezalogajite. A pogled sa balkona pruža se na zelenilo i ostale zgrade. Ono što je plus za ovaj stan jeste da ne gledate direktno u vašeg komšiju, iako se nalazite u Mahmutlaru, jer u Mahmutlaru pretežno su zgrade da jedna do druge previše blizu. Ova zgrada zaista ima ovako jedan veliki, široki pogled. Tu je i supermarket o kojem sam vam malo prije govorila i ulica koja se nastavlja do Kargidžaka. Ovdje u hodniku imamo jedan ugrambeni ormar, a tu se nalazi bojler. Dok se ovdje nalazi mašina za pranje veša. Zatim tu je ogledalo i možete svaki dan da se ogledate kako ste lijepi. A ovdje je druga spavaća soba koja ima ovako dva francuska ležaja. I također izlaz iz sobe imate na balkon. Sa ovog balkona imate direktno pogled na Barbaros ulicu, na onu autobusku stanicu o kojoj sam vam govorila, te na more. Što se tiče ove manje spavaće sobe, u njoj imamo jedan garderobir. Tu su dvije stolice sa noćnim stolićem i ogledalo. Također, kao što sam navela, tu je i klima, u svakoj sobi imamo klimu. A iz ove spavaće sobe direktno izlazimo na ovaj hodnik. Tu sa desne strane imamo kupatilo, a pravo se nalazi i dnevni boravak. Što se tiče ovog kupatila, tu imamo jedan umivaonik sa ogledalom i ormarčem, zatim tu je WC šolja i tuš kabina. A vrijeme je da vam pokažem i dnevni boravak sa američkom kuhinjom, te balkon sa predivnim pogledom. Nalazimo se u dnevnom boravku. Ovdje u dnevnom boravku imamo jedan dvosjed koji je zaista lijep, elegantan. Ko voli kožu, onda će mu se zaista svidjeti ovaj dnevni boravak. Tu je dvosjed, zatim trosjed i imamo dvije fotelje, također koji su polukožne. Na sredini se nalazi mali stakleni stolić, a tu je i kuhinja sa trepezarijskim stolom i 4 stolice. Kuhinja je opremljena svim ovim električnim elementima, što znači da tu imate i šporet, imate i frižider, zatim tu je i mikrovalna pećnica, imate i toster. Sve što vam je potrebno nalazi se tu. Jedino što nemate kuhinsku napu, ali to možete i vi dodatno da kupite. Ono što se meni također zaista dopada u ovom stanju jeste i ova komoda. Nekako je u tom retro stilu, a ja zaista volim takve stvari, tako da ovu komodu možete iskoristiti da odložite mnogo stvari jer je zaista prostrana. I kao šlag na tortu idemo na balkon. I evo, nalazimo se na balkonu i možete i vidjeti iza mene je prekrasan pogled. Gdje god pogledam vidim more. Također ono što je plus jeste da vam ne mogu prikriti ovaj pogled zato što su već zgrade tu sagrađene. Možete i vidjeti, malo se vidi Alanja Kula. A također pogled na more imate i sa ove strane, tamo gledamo na Kargidžak naselje. Iza mene se nalazi i planinski jedan pogled. Ko želi da uživa u takvom pogledu, mislim da ono što definitivno je oformilo cijenu ovog stana jeste pozicija i pogled koji ovaj stan pruža. A ono što vas sviju zanima jeste cijena ovog stana. Cijena ovog stana je 214.500 eura. Upravo sve ovo što ste vidjeli, što sam vam prezentovala u ovom stanu, zajedno sa ovim pogledom, možete dobiti za 214.500 eura.
Također, za sve informacije možete se javiti na moj broj WhatsApp ili Viber ili na e-mail adresu, a tu sam da vam pomognem prilikom kupovine nekretnine u Turskoj. Ukoliko vam se svidjela naša nova ponuda za danas, ne zaboravite da lajkate ovaj video i da nam ostavite neki komentar. A naravno, tu su i moji brojevi telefona na koji možete da me kontaktirate. To je bilo sve što smo vam pripremili, pa se vidimo u drugom videu. Ćao!